Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Jamalif, garumbu Mwenyezi Mungu ka njuha wanon ho hanza hahi Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu ajali kwa leo haina mkomor ruwaranzao ruwatsoranza rema kalboshi ruwatsuma kalboshi. Mwenyezi Mungu ajali kam njuha wanono ho hanza hahi Rabbil Alamin. Partagez le direct. Hauka izaleo kazitinyango izaleo ngizonziro shangar kingi yao wakati kao kabatsi wakati studio zonesa neza change. Wa alaikum salam Dumra Saidi. Kabatsi wakati studio zilani neza change. L'importance c'est le respect. Haini mrugene namna ya chasingar jo heli korongo kabatsi wandu wajuri change heli ikausi urongo. Boum. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nikao mji ya yao. Nam partagez direct wandu wanji. Hauka haini wakati rujo ushelewa namu wanono. Et troisième jour, ngarjo hambaze tambu. Zahuwa komori nezindo nai, nezijilo nai. Raili niko aminif. Rizambe watina vumba mrudina, watina vumbua mji wa mru. Rahamu ja partage ni mundunga o ntina wandi se sujet wala ntina mbenze sujet hatem makati minjo décider nambe okaya ça fait mal wakati kao o partage iyo kam tsuliba kam naka obo crédit anula linga midunga o kam naka bungu ziziwa okaya crédit obungu za wakati kao ngam mdunga o direct shamba ki gamundunga o l'importance nga partage e kagamja partage abonyo na damu apeo okabo ketina tamana. Ganyibaninga mnidunga onga manzo mwishezo minamba ya boho partage, c'est important. Ili wangu wanji walungi. Oui, kanabaya. Wa alaikum salam. Watukufu wa Jamalif, bon, karnao sandu forso partage, on s'emballe. L'importance c'est garambo message hatu alhamdulillah wasuli au kanizona haba haini mwanadamu ikao undungo ni mwanao ikatsi njia tsunduka ya wiha kauni dunga na ikaja partage mitwe dati réduise simtoa harmema amio wangu ya tidona za video zangu. C'est comme ça que je vais le faire et je le fais et je commence à le faire. Yode hili njodo fanya kina ukinuraji vanu ngudungo katsuhanza partage ili wandu waona notodo njia ndo supprimer notoa wandu. Watukufu eze sujet lonizo gasina sujet mbili kao zombili sujet za usikitisha sujet kao riamino kahaina mzima arumasi yojolondazo ngujo tabia riamino kahaina mzima arumasi zomhunda ngujo tabia yode mana ikao ramba ndo partage ilu ndo njie waridunge rambe ilise jo change. Je capture les gens Wandwa ni dunga oyabu pianga mcapture. Heni njomona yatsu partage notre bloqué arme konte hangu. Ngamona sawa opi. Je capture. Parce que maintenant pas njomba j'ai besoin de tel et tel. Je capture madzina heya oban. Heni njomona kaja partage direct ya hangu. Ganso jom bloqué direct. Yomi adiminarenga parce que j'ai pas dit les gens de partager que je vais gagner des sous dans mon compte. Wakati kanga mina Facebook simple gamjoka wangu wajowona sheheni njowona vanu kaja partage nangu ni dungo wallahi ngamso jom block yomi adinarenga na mega njotimis
Watukufu wa jamadi funga sina suje mbili. Ze suje lonizo e amando lukaya ngasina manyanyasi mngazija ya pohar mwibambao. La judo vumbu ze region. Ya pohar mwibambao. Ikawa manyanyasi mngazija oi hadula mwanamshe maore. Mwanamshe maore oi katina tumfanya katina tumanza. Zamando hamnika confiance hazawana dayenaye. Zamando hamtulia makirtasi. Badala mtula makirtasi ngedena iwazaya. Mwanamme woi katina ya tufanya. Katina ya tufanya harmwe fami. Oui, mwanaheji. Katina ya tufanya harmwe fami. Badala mrumshahi hambulia. Sha mwenyanyasi ngazija. Ezu yafanya hinga. Badale mrumshe hambulia ze opportunity hamwambia ukaya rengezo hanyu fanyo hanyu angala mzazaho angale famia mwanadamu la hawaho hao handiso hao ngina wana watimizi sita dani mrumsha waja wanjia haruma mtsango wo wanjia wakaurenga 15,000 euro hurenga ye 15,000 euro ila imrumshe kajajwa ya ukaya mrumahe harungo mtsango emrumme hamwambie mrumshe ukaya hahundu hazi Marseille. Na bala haka ujaji alole mwanamshe mumjini hao ulona wana wane. Hasi hunu hajahalola mrumshe ulona wana wane hunu Marseille. Watine mrumshahi hojua. Merci mwanaheji. Watine mrumshahi hojua. Eya kaubeshe mrumshe mesajindo. De mrumshi ya lolo anyumeni dia kaurenga le foto la hombiza wakati kawafanya halal kawajaka fijo habeshe mrumshahi ula sali nuru habeshe mrumshe maore ya ukaya ngao yiho ne mrumaho ge Marseille halulola ngami hunu tirenge mrumaho gamu shida mine mrumaho wodo upewi kaunga rumambi yao ni bo majingu ya ukanga mmenyele yao wenji ikaungwa ni kwa aminifu. Gamenyela wenji kawe bahati jwa wahilia. Wakati kamru hamando ye mrumshaho ya hunikaze opportunity. Ya hubuni ya walengezo hanyu. Ya tsuhusasanya. Ya tsuhureda nai. Wenda hata wazawa na sitada wenai. Iho anyu msiruni. Waishida wenai. Wafanya tu skill foda wene mruma. Ya mrumaho ya hubulia pie milangu. Finalma mkana mtsango marenga. Mtsango wo hurenge huja husi Marseille. Mrumshaho kajajwa kahurongo mtsango. Na ulama pesa hanyunyu waibi. Husi Marseille huja hulula mrumshi. Hasiri. Ikawo mfanya halali. Kamjalalika wangu. Kamjapeoshe mfanya mafoto. Mrumshaho harenge mafoto ya resheye. Mzazaho wanaho ya montre ya ukaya. Sami ya kawan zwandami hoyon zwandami. Yode suje ya mando. Nugu hamada zinu karnaulia. Karna uziaho zamba. Haukaye makaliboshi ni marenda nayi. Nganzao zinu wazirenda oo. Waredua nasho hatu nuwandwa warenda njema. Nuwanika makirtasi. Gwanzo wadoba yaze hanywa. Hauwa bayali warida yaze hanywa. Artizambe. Bada gwanzo wanda opportunite. Wadona ndo wanasho hatu nayi. Karnomba ni nafasi. Karnomba ni nafasi. Yode suje ya mwando. Suje ya vili watukufu. Namwana ya zalahunu Faransa ulona 19 ans. Namwana ya zalahunu Faransa ulona 19 ans. Ya jaya sama mjomba hahe, mbaba mzima, mzaze mzima, ndaina mama hahe, ngwanzo mjomba hahe ya mlole. Izo zijaje. Hasibabu hinga. Mjombadi ya msubia. Mjombadi ya manipule. Izabari hinga mwana woi ya sama mjomba hahe ya bantuanza mtu toti mjomba wangu. Mwana mshengena 19 ans. Mjomba haja Faransa. Hoja Faransa haja hahuluwa makirtasi ni wana shohai. Baada hahulu makirtasi yo ujahunu habaki wakati hayo msiluni hedi habaki. Ika wakati gajaka ufanya hazi hajaba koda honi. Wakati mwinji.
Finalement mjomba harantre henza homsiruni ola mwana mshwahe hatafijo habangu anzu mjomba hae ya mlole uwo mjomba hae mbaba mzima mzaze mzima abasari zambao nirongo wao ye mwana katsuoneha mjomba go msiruni haparo habakatuzijua ngabo wanzanu wahe waona mwana mshahe ho mjiniho shadukaya katsi hundani hamjomba yabo hani mrungweli wa yaukaya ye mwana mshahe ho yaliyo ho mjini mjomba yaliyo yabo mjomba he hamrengea nyumba hamhatsi mjomba hamhatsi armaloteli ya latif mjomba he wambaba mzima mzaze mzima dayena mzazai izo ndizo bo majingini manzor tsilo zamba izo ndizo manzor tsilo zamba izo ndizo mtukiwa o bahari maboga njalo ma vie privée mwanadamu Muhammad yi mwana mshaho mzazahe mbada mzima mzaze mzima daye nawe yehufanye moto wenrongo hinri o wakati waka Marseille wabaki Marseille waheshimbabi 2 mois 3 mois hoda honiho izo amonesa hinri eza tsonge mwana we yahusama hinri. Et pourquoi waroha wedeza homsiruni mwana mshaho yambia mama he ukaya gamazo mjomba hangu wede mwana meni mwanzao zabari haini mdulona akidi wa alaikum salam Mohamed Mana guyelewa ya ukaya ya quelque chose mjomba hamfanya rogo hingre moto woy ihamonesa rogo hingre ihamli Allahu alam shawa uziro ye mwana ngasina 2 semaines à 3 semaines ni vi ni konu o hao kwa tsumona rango usiku ye mwana mbia mama hukanga manzo tonton olade mwana mena nzu lole olade mruni mwanzao mzaze mwambia okay olade tonton huambia c'est pas mon tonton ye mwana katsuone mjomba haparo haba katsujua ne mwana ngo mjini wazima na mjomba o waloi huambia ukaya singe hunu ngo mjini hunu ya latif Garjo hujajeli zila nirizambe owajuka utukiwa watukiwa ewajuka uheya nyunga waheye shanda si haundanyi o uchamfua hanyungo bonawo na ungo bungu zao na singariste hiyo ritsinjie haruma vie prive komkwa harivenu le muro le dzina lahe hao mjiwahe watukufu rahare jaja haruma ze sujets za hatu partagez le direct parce que mimi inti page ndona bezu ya vi shahaini mrika nga mjotunda nga monisone madina ta wampanga yao sono ka wefula ni kaja partager nga njom bloqué kana uparo jona message han parce que nga mina bezo bongongo wao henu jonjia yabo yaone ya partage yo tujo partage nga njom bloqué iyo mi adimi mina hati nga njom bloqué watukufu wa jamali furar jajarma ze sujet yo mwambia ni ukaya nga sina mzee wa hatu ikao gina 60 ans comme ça hapiratewa ikaramba hapiratewaje hatsulwa zenguo désolé haukabanu upande wa hema pirati watsongoba ibo wajomba hatu no wababa hatu nana mazababi mabani hangu wenji wa baibulwa wamenyewa zankili wamenyewa zankili oui tata Jasmine Mzitlani wamenyewa zankili ngohundo shababi hakanti oui bodri hakanti haparwani kalboshi utsouli jua appel video hundule kalboshi la libuwa Burundi lijichara za harma ekra vahofkil kaula mwanadamu wa kweli doulo harma ekra ile ya hubule zungo na balao la kalboshi vampire gadla mshenzi ya jiranda mwana mshe ya hupara bahobu wa baibulwa hujihundu hukubali wawe hufikiri kaula mwana mshe huheya hudungie cadence olandi swamba déshabille-toi vraiment tu me marques et hukubali mrika kutsumjua
kajaparo hurongoza hahupara apel ya masi hapara apel video hatuwaze ngogono mwanamsha hatuwaze ngo na ulati mwanamsha ila ekran pla ya mrikao ya ibulia ya heza mwanamsha vala ya loba vuni ya hu exciteo vahobo manza shonga hujihundu hu exciteha hutuwaze nguo handisojikomea ye bwana ulabo kawabili même pas 2 minutes yo couper appel video hahubeshe video ila hahambia ukaya ngamanzo 2000 € kujanike 2000 € nganjo hubalance kujanike 2000 € nganjo publie video ya haho yinu galimwambia na ukanga sina mzee wa hatu karna hamba hatua shado ambio wanasho hatu. Merci beaucoup Kala Robe. Doambie wanasho wa mazababi ni wazee wa hatu na mjifahamishe humruhenda hata ya parani mwanadamu ikao kutumjua banuba ike huparani mwanamshe uhujuo na rabe huparani mwanamshe uhujuo we Salma we Fatima we Rukia hahupara appel video huona mruge hawazi wukudu hadisi da wena yengo kubali udungeka dansurende ngo kubali udungeka dansurende utuwe urende ngonuwane washua mlu yabo pia mnidungao ni mjuaudi kabati ajupa mjuni para appel video nsom accept gujon demande tu ram je peux t'appeler appel vidéo gamjuka we mrukadha gamjonga appel vidéo avec des consciences shani waziwa hatuna mazababi wenji nika mdotu la zengono wanashwa Komoro nyotu la zengono ni mapirati madume ekaraba madume wanu wanaume watata yao harmaze ekran zao wakaza mafoto ya wanawashe harmaze profili gwamparao ni alafu la plupart ya hanyu gwamdemandi yao ni ze apeli ze numero za WhatsApp za hanyu bahoho kubali ukaya ni ke numero WhatsApp yao yekutuma bia kar hadisi messenger bade mdu kutumjua mama koko si mama ya latif shemzu hatuoi karna hamba hatsua iyo montage garabo montage pour le soulager iyo montage shangalia mlumze ikao hazaya wana mgwa wahu wafanyu hazi ya subuti ya para nimru ya kubali appel video hu accepte appel video ya hundo ngabo mwanamshe utsuo ukao kutungura mboka weti mkomoro ukubali maho ujunge abo uhunze umsisise zamba nudomone sana ukomea yekango komeyo ladu wakati be ekasarenge yoni minute kainjiza yo kupe hahubeshe video ngamanzo 2000 € kujanere 2000 € nganjo hu publier nganjo partage c'est normal si wanrika ou si wanari si wa Komoro yembaba wika ngujobeshe wa video ya hae baike montage ngujokana hamu se oblige wanadamu wanga wabehaze 2000 neze 1500 neze 500 € ho soni mwa wanrika wa pirate na mjiankili lingwe himretsi baba ngasi gasarma mon de moderne s'il vous plaît na mjiankili lingwe banga sarma technologique ye telefoni yao uyo ulonio ye WhatsApp yao wonikayo tikomea ngamjojua hunu ndonji ya harmaze conversation zao nona izofanya harma WhatsApp ya izolo wekao zilio et technologie ngiona avance zango gaz amélioreo haini mdu nakane yake vigilante wadohukana baraka wazewa hangu mazababi au kanga mazababi wenji wa âge de 30 ans 35 ans 37 ans hata 40 ans wati pia watsula zengu gazungulia wimo ila montage balena kabati hata za montage ni mazababi nyinyi kabati hata za montage nuna dukana akili ya ukawa intu mjua wa imru hindria ni para appel video ewa indo pourquoi l'appel appel video pourquoi ya hansi hata masihu na mdo njanki nondo hukana baraka na mkiravi na mtsula zengu pia ni wazewa hapa na nyanyi mazababi ni wanadamu mtu wajua ikawala madume yale hamba madume ikara madume we mrumme ya foto la mwanamshe we mrumme dume zidu mrisa mabene na makongole ikao ngwa kreyeo compte piratage watlia mafoto ya Margarita watlia mafoto ya Jennifer vanu hata bona kawe Jennifer yengo nsuka ya Maria Karengo jo kupara boturamo gonsuka ya Alicia Kesingo jo kupara boturamo goji hotsizo unga mru hakupara ewelesi we Alicia Kesi putain
we Maria Kare baho hurenge huone mzade mzungu na batongo jikomea baho dofikiri bala kweli bala alisa kesi ya hutulia zengu na mrenso ujinga mjiankili wandokana baraka mrensi ba ulisa yambwa shababi haumzi watu hapara apel video ngone mwanadamu haupara apel video ngono ukaya ngehawazi na balayo ufilme ya hupara womanamme ya tata ya bavuni ya hukontrole o wakati kangojo excité habao utuweze nguo ya enregistre shaula umonao bala ila tele hau écran plat ya mheza comme quoi udona hama we mwanamshe finalement ngoishio déshabille-toi, fais-toi aussi, caresse-toi, montre-moi. Ah chérie, fais-moi ça. Ils ont wekao zifanyishi hao ili wa mwexite ni mtuwe zenguo e kamsa mtuwa wa enregistre wakatodu mabieni ya ukaya nike 2000 euro e kabujani kanganjo publie harme communauté ya ngerunga umru mzeye katina shwa godo hahangua ye konti banda gwanzo ya garde ila shila shewushahe hajihundu habihazila 2000 ze 2000 kazina ukabahi shangu jordi ya demandete na pasongu joka ya ngobeo Mwenyezi Mungu na pweneshar Mwenyezi Mungu ya pweneshar shahowa nadamu watuka na tambako watuka makosia ya ujua ukaya vanu mapirati wanu ngwa uvanu ili wafanye hazi wahunde mapesa zihazi zaha waridai busi wanaume ili lituweze nguo waranregistre warambie garanzumba inukada na mzie mjiankili bangono mwanamshe umjuao yo hupara appel video ikabili mwabe valaba pourquoi tu m'appelles appel video umtumbe rangu gerabe mrika kutumjua alafu unjua hanyu gwa mwahiyo ni harmazi WhatsApp gamtozi WhatsApp za hanyu mwanika wadi wamparani WhatsApp ça va bébé tu peux me donner ton numéro que je t'appelle sur WhatsApp et t'es bébé t'es qui est-ce qu'on se connaît pour que tu m'appelles bébé vanu meme lobanu wanza wantante ekado wanza ni monese ne mapirati ya lobanu wanibeshaze invitation ne wawo ikao miwa accepte tido wa jouer miwa accepte tido wa renda cinema ye mapirati warambo ukaya gasi na nkili kapsi wa jinga njwele wa ya ukaya non faut pas accepter quelqu'un que tu la connais pas ngerabi jingi ni la kaza nasura mwema wala ula de mwana wa Marie Le Pen hakaza mna foto mwema elle est très charmante we mzungu watukufu uswanza vilemba vilambie mjuze wa hatu huo hapiratewa hafanywa montaji hafanywa video yamba yatowe 2000 euro ikaka jaitowa gujo partagewa gujo publielwa omimangu tsambie mzee ya ukaya utibehe 2000 euro parce que hubehe 2000 euro gujorlia hu demande na ya saya mlawe yeka hu partagewa o wakumurungwa jokaya iyo montage yekatsi montage emrumshaho ekange na mungu jojokaya ila dezizi ya hemtala kahangu yekatsi montage emrumshaho gujojo ya ukaya ila dezizi ya ya mbaba hangu la dezizi ya hemrumahangu antuka ekayo montage wanada mungu ajuelewa yekatsi montage wanada mungu ajuelewa watukufu wa jamali na rikani akili ridojwa ya ukaya on joue pas avec les appels vidéo ya wanada motso wajua watukufu ngardo harmaze sujet za hatu au kaze sujet za leongizona na munju seme on s'emballe kui wallah watukufu j'ai besoin de partage ganyi banu pia nyoneda mumnidunga oya haini mnu au kanga mina besoin de partage zanyu baada mkatsa uga mnishilia haini mrutu jo partage au ka haini anjaba nunidungu ungu anzu ya ishezu minamba au hauyo unanza ishezu minamba pour que ça change na mpartage uwakomori pia waone na mpartage mwenye ufanya shetonda shinu wajijue ili wa change yodona fikira ufanya ili atifanye cho tujo partage ne tuangalia ai werukia hanjaba nukaja partage we ni swati hanjaba nukaja partage giona manahinra nje kaja partage ne tom bloqué gamdongo capture nje ndotuna watukufu wa jamalifu sujet ya mwando ngarinjia o husonimwa imanamme mrumme kalboshi ikawo imanamme woyi halula mwanamshe maore mwanamshe maore woyi hamlola haruma yensi ya Faransa
shaka jamlola yo mayoti. Oi mwanamshe yaja ha etude yaje yasome. Haja hajua shababi mkomor. Shababi kao kajakana nongozahe. Kajakana hazi. Kajakana kirtas. Haka ha eberjewa. E mwanamshe maure woi hamrenge bande shababi hamdemande ukangu manzo. Hamwambie kangu nanzo ngojujwa upara owanzaya ihuma yoti uwambie. Ola shababi ola hapara owamzaya hula mayoti. Hamwambie mwana hambie famia hukaya nga mwanzo mwana hanyo ni mlole. Ye famia hemzade ola wamwambia nro. Ya ukaya yekawe mgazijanga sina dutu. Yekawe mgazijanga sina dutu olole mwana hatu. Haukaya nyi ulola mritrahi. Nyi ulola owa maore mregeza kiltasi mwendezani. Nyi ulola owa maore mwendeze faida mwendezani. Ngamina dutu hokawe mgazija ulole mwana hangu. Ibwana ula ambia mwanadamu tsi mwanadamu. Mgazija na yedo ukwenji. Bizinji wanaume wazifanya wanawotu wanaume mgazija pia. C'est normal de dire hama ressenti pia pour que ça change. Haina mgazija ujore da mwanamshe nai. Mwanamme mkomo ujore da mwanamshe nai. Yandi mwanamshe mjeni nai. C'est normal ici de l'jo vumbula sonti pia. Yo gyo faru de l'vumbula. Baike sonti pia tsisiti de la fani. Yo de manar juma. Ikawo hamba mimi tisawa. Wanada mwoti pia tisawa bama. Ula mzazola hakubali. Ye mzazola ha deplace. Haja hunu Faransa. Haja hambize mwana hai. Dene mwanadamola. Mwanadamola ye mbere ya kautie mwanamshe uo. Ye mwanamshe de ya mnika. Waye ye mbere. Hamnika ye mbere ya mlole. Kajakana hata madzia. Sha. Esa kie puru hil. Karjamba kajanze mrumshe. Hamwanza. Sheza fanishiha. Si ubinadamu. Auka ngarjo ya ukaya, wanduwaza ya wanasita, yabo waenshi. Ngarjo ka ndola yo ujwa utsinzia. Ndola yo ujwa ukutuha. Kabati ndola kwamba ukai ningetso ngo ubaki. Wisabira Muhammedani. Walaikum sa ngetso ngo ubaki jusqu'à la fin du monde. Nyezi ngude mwenyele diko son mandola. Shawahi ambayo kwamba respect. Yoni yojuri wanyeba. Hazawana sita dainae. Mwanamshola hambie mwaname ya ukaya huja hunu. Ye famia ho kwa jalewa mlutotsi dawo. Haina mbahazi mwaname ya fani. Mrumshosu dumambia ukaya tsanganya ufanye jourenge uwa ani ufanye mbango hanyu. Mrumme hahundu kirtasi. Hahundu ya diza. Hata basarizamba mrumme ngena nationalite. Na mwishiye. Na mangalero he mwanamshowe ya itole mrumahe. Mrumahe ngena nationalite. Hahundu nationalite. Yabunga joka ye mrumme. Hajitole soma mrumshe. Hanze mrumshe. Raili wazawanasita. Mrumshe. Hamambia mrumme hasihi komore. Harengezo hao. Hafanyo hao. Mrumshe kajaparu mapeshe. Hauka mrumshe. Waye yofanya nizofanya. Yedi hate mrumshe. Hade place hafanya tout ce qu'il faut. Harege mzazahe mwanamme. Yaji hafanya traitement. Mzaze haja unajafanya traitement. Hata mzaze wa ihambie mwanahe ukaya nga zangu. Benti noshida ni yenshi Faransa. Ola mzazahe mwanamme hasihi. Est-ce que mrumshe hamanduenge? C'est rare. Haukangara aminu kwa na shwa maure wo uranza. Wo uritukuza. Chasile mamesha. Jelikanga wanaume ikaungwa oyabu wanzuangwa shahao na walola wajeni. Shake na utsonga kakare hamara. Watukufu. Eza jirihinga. Mwanamme hola. Hahundu nationalite yahe. Katina ya tufanyo hao. Hawa ho hao, harigi mzazahe ujahunu, mzazahe bakidone mrumshe, ya mrumshe hamanza, wakati kaungabu wanaume wa Komori, warongo mzazaha wa ujahunu manga, ngwaudona wa wanwa shahao, wahimilio wa mzazaha wa mahao na hii, ende hatu wanaume wa wakaushua mzazaha wa wazaya. Haukangabo histori. Riloni zuya wanaume ikawa mzazaha wa jahunu wa watowa, wazazaha wa lalo mwenziani, ngwa sufuro mwenziani. Na wonga mwikao wazazaha waja Obi warenga ujahumushawa waransi Wazazaha ngwa eberge wao Izora haka rujaja Shanga joparu jozija Ajoparu jozija Eza fanishahinga Lukaya mwanamme ha respecte Ekaraba respectenga mwanamme lukaya Hayesh dene mrumshe Wazawa nasita Hata habaki daenae Hahundu nationalite Ese kye pirse kwa bwa Komoro Oudiro ngodaho Warenge mtsango wa 15,000 euro Ikawe mrume katina ya tufanya uhao.
katina ya tunenda uhao katina ya tufanya uhao hasibabu de mrumshe bade mrumshe hamwambia fanya uhanyo dami muhatu usava uhatu zengo tu va bien eza fanisha hindi bwatukofu omtsango wahe ne mrumsha hahe wa 15,000 euro ye mwana mihafanya haurenge mrumshe kajajua hamwambia mrumshe ya ukaya ngamuso Marseille ibai hongabo hazi na izoko ni emrume dernier temps hakaharma chômage homsiruni lene mrumshe no wana finalement kajaranga hazi sheza jiruhindre eza jinde ukaya hambie mrumsha ukaya nguso Marseille bahunu ngabo hazi baada hamba nguso Marseille ngabo hazi hafanya hindi wala haka uja Marseille ya jia lole manamshe ulona wana eba nuka wana mrumshe ulona wana sita gomronse mrumsha hojo ulole mrumshe ulona wana Marseille ulewa alafu ce qui est pur ojuro ukantida ukaya hasihi hamye mrumshe kangu juharu mahazi emrumshahi kajuharaya baada hamtoliyeni ya neroho hambashiri ya pade susi na bala haka ujaya lole holola hahe halola hadiskre hafanyandola halola kijaba mduka lulongo Swahili kijaba mduka lulongo Shwararu shabo yamba kwamba respe ya hemrumshi ya hwanza ya hwanziza ya hunikamaisha ya honesa ukaya mide mzaza huwana yode respe ambiye mrumsha husheri gamanzona lole da hulabili sheri ngojonelewa shaho tsorenge mapesa mwarenga mtsango 15,000 euro ya hahodene mrumsha kakumwambia kakusa hurenge shahuwala la hurengo mtsango husihi Marseille wambie mrumshe ya ukaya ngamwendo nafanya hazi Marseille na bala Marseille hukahuja ulole ujiro ujirinda halule mwanamshe uwo mrumshahe wabiri 2 mois mrumshahe kajazijua kajambilwa fitina kabati yazijua haukaya iyo halali yafanyishia baada halali yafanyishia watuka fijo watuka kamba wangu sheza jirihin ola mrumshe ya lolwa ulono wanawane diarenge mafoto ya hedene mrumahe yabesheye mrumshahe maorolo msiruni uwo na mangale upe uhamandu ya Latifu na mangale upe uhamandu ya Latifu oui mama souvenir Saidi na mangale upe wa alaikum salam ikawa uwo mrumma wangu yalona wanasita na mrumshe mrumshe wa hamregeze maisha mrumshe wa hamnike maisha yahe hata hahundu nationalite vanoka ngondo walole gwanzo ulole hanyo haukawa mrumshe mjini haudu ya mlola yenda lole mrwa mararu par exemple hawenda lole ja shangondo walole mrulo na wanawane en plus udishie mrumshe ye 15,000 euro wibale wende zaho finalement mrumshe wa mlola dia kaurenge mafoto ya beshe mrumshe wa nyumeni dia kaurenge mafoto ya beshe la shia vanugo fikirukaya yemane mrumma hangu ya tsuja yohindu ngawe koko huperime hulemewa hajan lola na bobu ya jamase kana uja yuhotsina na mwangale na zila pia mrumeka tujua haukari tujua haukaya kaja juri ya jisehedi leke mrumeka tikosia ya mrumeka kauzijua uope iyorohombi ishodi shatsonga uwanashwa kuwa maori wakorona kasima vampire swana umeokomo na bonga wanaume wenji wema gabu wanaume wenji wa roho njema gabu wanaume wenji walola nashwa maoro walola wafanyeze vizao walo tranquille shabo gammenyele yao gammenyelo wabaki gammenyelo wasaya haukaya yudi bando na bidira mabuka wake maste hindaya ye maste hidokaya we mrumshi wa nyumeni ulono wana wale waja we hakaunda yalo la kaunda dole mrumshi ulono wanamba mrumshaho yalona wanasita gwanzondo dole ijodo sasanya gwanzondo dole mnamoto ulewa ili utleze point shawande ulo mrumshi dan mrumshaho haumhura hane mrumshaho finalement mrumshaho wa mlola wa nyumeni yadobeshe mrumshaho yomrenda koko. Eske wo binadamu iba huwa kujaona ya ukaya we mwanamshi hamadawe gono kayo normali ho katsudo mrenda koko gono kayo normali ho katsudo mdea umbeshe mafoto umone sukaya vane mrumaho hajahu nugamidamina hunu halola na bukana uhurejei. Eske wo binadamu bwana shohangu wa alaikum salam wa nabati masuri. Eske wo binadamu bwana shohangu kamkara dhimado rekonese njema kamkara dhimado kubali njema
yemrume izuwarede mwana mshulum ulo juma umrenda koko yemrume ya jahulola hatlende haishide naye wodi yamnika nationalite yamnika makertasi yarengezo hao yarenga mzazahe mwana me hujaunu Faransa mzazahe mwana me jahal matretma yanze mzaze uo yanzize mzaze uo yagate mzaze uo yemzaze uo yabira ya saza hekomori lewe zilibwa za ukaujawuli bi mwana mshimaori do ujawulo le mwana mshulona wana en plus mwana mshulona wana akensi ya domtrete koko na umdeya na umtsuna huperime hulemewa emruma hanguka na ujai hotela ya Latif na balai habari izola nzoro hambi wa sinema izola nzoro hambi emrum shaho tukaka katutsaha eutukake emrum shaho katutsaha wide mzazahu wanaho ya hufanya tout ce qu'il faut shado jua ya ukaya ye 15,000 euro yoke tina mana ukaya hurenge menji na iha hambia undu wafanyo hani hurenge menji na hambia wende komori wa waho hani hurenge menji na wakaja paruka na haja nayo sheka ipasa 15,000 euro ndio wakauja joulole emrumshwa nyumeni emrumshahu maori ngwanzu mapesa hai yeka kujamnike mapesa hai yeka kujamnike mapesa hai hauka wakaja hudunga hama pesa kaja hudunga hama pesa eka haka hudungu hafaida hema pesa ho joka hambia utirengezo hani utiwa ho hani utirenge mzaza na hizo zonti pia hazi accepte avec le cœur hazifanya avec le cœur haukaya nge amoureuse de toi hahubuli roho yae haanza humjaziza wana sita huamvurizizi yao husiawo husimarso ambago jufanyazi na bala hukahwenda walole mwanamshe ye mwanamshe jakensi adompara yomdea na umenasi na umreda koko na bodo akabidi umetrize mrumshe umwambie arrête emrumshangu maoro langu joshida numeradhi emrumshangu maoro langu joshida bi alhamdulillah emrumshangu maoro langu la watsozi yo hitima ni wanaume mahunga faida hauma marengezo maisha hanyu ni wanruashe ikanga matsimbia ombi letsozi la mrumsheli heya bale c'est vrai lo fragile lo usiha haraka shawallah iyo sawa na hitima iyo sawa na hitima s'il vous plaît Mruhamanda we wakahunu wakamaklo sharwa tukana rungoza ekanga mabohelilo excité ha uheusi ute à Marseille je suis à Marseille c'était un homme mrejeze mapesa haukaya yihamba turam ye 15,000 euros c'est rien il y a 2 moments harenge mtsangwa 20,000 euros timambia sakomo londo wa hohani harenge mtsangwa 20,000 euros njaringa hatarantsano saba sheri wembaba huwana hangu usahundo kirtas balema pesa anu wendo hanyu wafanye mbarongo. Chapeau à Toukouf. Chapeau. C'est comme ça qu'à vrai dire que ça fait mal. Au lieu de voir les gens qui font du bien à leurs femmes comme Monsieur l'emblémat à Baba, qui fait à notre maman, notre soeur, la belle Bella, au lieu de voir comment le couple veut vivre, de sauver, reçuivre et éloigner. Gali suive wombi shaka tsurenga zenjema nyezi munalpene shari nyezi mwarjaili yarnike imani ya udore sante yefasiri ya nyanzo na mahaba yefasiri ya uani ya mahaba na nyanzo hosoma mrumshe wakati kawe mrumshaho humonu wakati kawe kajakana mana hukubalika elle est très belle. Là où le moment que tu as fait des enfants avec, wakabidi wenjeze mahaba, yodo wakati wasimbu au hawarenda nai. Ya Latif. Ebanu kamtsuona Monsieur l'emblémat, kamtsuona Monsieur Ababa. Comment ils vivent avec sa femme et ses enfants. Shagam kontsio gamtsungo shetani hanjamaza esprit zanyu. Ngawudone mrumshaho na bale matsoho ngao au sud. Gawonore matsoho au sud. Nyezi munalpone shali. Shamona de Muhammadu yutsuna hata roho. Ambiye mrumshaho wa mlola nyumeni ya ukaya kutine valueri ya mzazahu wanahangu. Ambiye mrumshaho wa mlola nyumeni ya ukaya kutina ye personalite ne respe ya mzazahu wanahangu. Mzazahu wanaho hahumika maisha. Hastahamili dena wa hata hungo nationalite. Hurenge mtsangu mapesa tsukama shashu wende huwa hohanyu. Kajarenga hata ramtsangu. Pasko hono ya ukaya wende mrumahangu mbabaru wanahangu. Finalement izo wafanya hinga. Wambengo so marse harma hazina bala uka ujamlule. Ijemru mshaho ya dompara yomdea. Yommenase. Yomba ukaya wekoko. Kana urejei. Kana huja. Simrengi. Gamidaminaye. Bokoko. Ya Latif.
unupe ubwana shohangu mruna rekonesa njema mazababi wanadamu wanungu amenyao wanungu arimenyao mazababi wenji walo mibure mazababi menji walo maselibateri kwa tunga nwashwa walola hasibabu ye confiance ilawa wanashwa kumebi wangazija kwa tuli amini subhanallah Mwenyezi Mungu naripone shari ya Latif na mrekonese zenjema ambie mru mshahahu respectez ma femme ambie mru mshahahu respectez la maman de mes enfants arrête de la insulter Imru mshahu dia hurenda mwanadamu yedi atsongale wamba ngujujo usakumuri yedi atsongale uhanyu wa wahohanyu yedi atsonga wabele mzazahu wambi hangu Faransa shaguja juja ujihensi ya ukaya gorambi ngore alafu gujonga majinrini iwe Henry kupliza wangu umakalibo si majinrini mtuna tankini. Ça va soulager les gens que vraiment waishor masuto somalizo. Wana short wanji warenda njemangu, rawatra, rawarenda nai, renda zap, rawarantsina wana, waluha matangu na souffrance, wa bloquer, watujwa unikama na me confiance, watujwa kubali walolo. Hezeli warenda nandoma wa mando. Si on dit ça, ça va les soulager. Giju wa soulager. Shagamanza banda mredi ha majingu ya peu. Ritsambe banda izodizo madumani ya mzifani. Karuhambia obumana mme. Haukaya kujatimu mrumme. Yekawe mrumme ujuambie mrumshaho wa mlula nyumeni. Haukaya mrumshaho wa hale. Waingesa wano msihiri wa. Ikaraba msihiri wa timsiri msihiri. Timsiri msihiri. Ikaraba msihiri ani deledei kalaho. Dumfluri wa ha. Wedi ya hurengeza ya hunesaka we mwanadamu. Wedi ya hutoe maungu. Wedi ya hutoa zingu zankudi. Wedi ya tunga uhambanga we fulani. Wanaswatu wenji. Wangazija. Walolwa. Ni wanaume wangazija. Ye kama na mzima harenge mzaza huu jamanga. Uwanduasha hao kwa rengu wazaza haonro. Uwa rejete. Uwa tsimbandi. Ufanya fitna hata wazazi watolo. Mzade maura woi harenge mzaza hao na idi abiha mzaza hao hunu harenge mzaza hao ham akiyoda honi hamrengeza hambihola pitali hamfanye tretema hata mzaza hao hareje yeziliwa emrumshaho wa mdola hauka iyo tsimbi mrumjo mdola mrumshi wawili c'est normal ime m'insulte pourquoi vous me le koko zabari eba ngorondo la koko bahari hazawana sita na banua wo huzawana wane bodut ke daw yala tu we koko ange koko yewe wenga weje yewe wenga weje alafu ekemru mshaho hakaude yakaumake respect emru mshaho maure no wana parce que wewe ndo amwambia sheka wallah wote ndo amwambia kabidi tuweze tu alakazo ndaro mwambia ukaya ekaipasa utrete emru mshahangu yanrenda mwanadamu ngamuhonti zuzu tu alakazo ndaro nedeza gunangale emru mshangu wa mwana c'était un homme sinyangu wanungu atungo usijini wangu Ekala uya wuhazidi ubabu habonga mjoka ya bona ndeba ngwa ukayanga mjoka midele pindo la mzazi wa 70. Watukufu wa jamali fungador msuji ya vili. Suji ya vili ndiyo walo na munjuse. Ndiyo alo walo sikitifu. Aukanga mjoka ibana woy. Ça va lui toucher les messages. Watukufu. Et messager ya vili. Weyi shababi yarengwa ujahunu manga ni wanashwa wambala ujahunu manga hojahunu manga wa mhuli ya makirtasi badala mula makirtasi huja hendo msilu ni ngufanyo hazi yo usiha haja wahe mwana mshwahe yo lalo he mwana mshwahe mwana mshwahe ngena wana si ngena wana wane dehelu wana wane wanawashe waili na wanaume waili eza jiringi waide mwana mahe wa mbaba mzima mzaze mzima walo na eba sikwatina mwana maha wasaya itoti ndo iba wa mbaba mzima mzaze mzima wa mrenge hujahun haka uyeshi mbaboda honi shaka jadwile wa mtaisha makirtas gomsilu ni ngufanyo hazi yuhondi hoyali uhatabasa eza jiringi watukufu
hashindi hafanya saison hasizahe 2 mois à 3 mois hajabaki Marseille habaki hoda honi hulahi mwanamshahe hula hata finalement harantre o wakati ya rantro msilune ndi afanya hazi ye mwana mshahe mwanamshe ulone 19 ans hata fijo mjomba hamaki habia mama comme moi je peux pas rester ici, tonton il est loin de moi, gamanzo tonton hangu, hanimake, mzazamba humake je tonton. Ganimake mi demandé tonton yaji. Ah bah tonton ou hende hazi. Non, kena ou kilmabe tonton yaji, parce que non para, gun répondre gar hadisio, shahara ya haji. Mzazamba la tonton, pourquoi le hende? Pourquoi t'es agité comme ça? Ah bah maman c'est mon mec. Maman c'est mon mec. Zinu hitima. Kam ziaza hitima zinu malahoni. Kam ziaza hitima. Kam do jime fiye. Ze hitima zinu gazuwa nao. Hitima timpaka idi ya sise mrungamani. Hitima timpaka mreda ture mwani gari. Eze aibu. Nzazi hamba je. Hamba oui c'est mon mec. Hamba c'est ton mec comment? C'est mon mec. Je vais à manzo tonto yaji. Éviter shizungu. Ula mzazi kachelo amba tonto aho la de mwana mahangu wambaba mzima mzazi mzima mwana mahatu mzima rilo naye kena ukiri amba mama c'est mon mec ula mzazi zibderange katupare mwana mahi ajua pourquoi mwana yambehelila sheheni mlulo na kilungolo kabo sure certain yawe moto ola mjomba ngena yamfanya yawe mjomba haka umkomia je sais pas quoi Kawajabila même pas 1 semaine à 2 semaines et motola hajua hayeuha ne motola youla le dahoni yoba kodahoni et mwana heula hatimizi age shaikarwa finalement motoharwa 1 semaine kajaonea ye famille wa palputea nzazi hapare mwana hamba nsujua hamba imanara hupara harambia ukaya nguhanzu wede motwa garanzo urambiye pourquoi et mwana mshaho yamba nguhanzo pourquoi mwana mshaho ya husama zabari garanzo bijula ulali mwana mshaho haba nsujua haukamnyiwona miungate mumulehe namba yanza wo nyumbalariro hamba ye pourquoi ya husama na ngujuka we tonto gujuka miminde mwana mahaho zabari hamba nsujua haba ntuka hata wakatsumona na wema na yatla wandao hamba uje Marseille ya bwenya bidizika inso unurangu ola mjomba mba ukansina ujwa ujai honi hense hazi na mii itilenge hazi ya saison kena ukirensi ingeda hu msujua ola mjomba hajeze usiu wa shibi batana ribana ngena usiu majana da wanadamu wapewa jihansi juma wanza wale aibu ya hao finalement 2 semaines katsuonea ifamia hibanda ukani para 2 semaines katsumona butula sauti zirongo wa utizambe njazamba njazirongo atistamili 3 semaines wapawa ni mrulo mjini hula mjomba yali yo wamba ukaya ye moto uori mmono hunu saka jamona na mjomba kajamona hodani ha mjomba yabo banda ngo mjini ha mjomba yabo mjomba sure certain hamrenge hende hamhatsimbaba hanu hamajili ya mnanyumba hamatsimbaba hanu sha mjomba katile naye wakomori inwaibu Mwana mshaho mjini uliyonge ho pourquoi elle fait quoi là-bas finalement mzaza haigadaka hata shwa habatura muyambe ile mwana mahangu ya resante ukainwa ibu kina uparo jukili ya mlole kina uparo jukili mubize naye wede mwana mahangu mbebe mzima mzaze mzima ya kaubidia lole mwana uo wode mwana ye ya jo mzaya mwana mahangu ya jo mzaya lole mwana hangu shenja kaujo ukaya mwana mahangu haini mru ika ujuishi hadis nguyelewa ya ukaya makati mjomba kahunu Marseille sura serte hakaumla abasari zamba utimpara njaizite timpara lihadisi anabatula munsujua yekange unijokati mono tula mu hata simwambia vanu mimi nja hupara jela medebatare fanya haini za ufanya usezaho Marseille bala alaka yeka jua ka usezaho Marseille ye mwana wangu jo saza ibo tula tsina ujo hatse hazi e pourquoi utsu ujangaje hata watsemo to ya saza mjomba batula mugami na hazizi nje tsina ujo ba ko telefone yabuga manzuma mbeni watukufu zerugo gazedo na ukanziro wanadamu wanu kwa tsuona haya hili mrulu na akili nguyelewa kamjomba
Wisule haka ule mwana désolé gamrudi nuhabi. Nsoni ka amini funa confiance. Pourquoi mwana weya husama? Hausama pourquoi? Zabanga ta wajua ya za homsiruni e mwana yamba ukaya non, elle peut pas vivre sans toi. Ngwanzo usihe hunu Marseille joke da wenaye. Finalement ya avoué suma mzaza yambe uka wendo ni mwanzao. Mzazi ya harai ya mwenezi ya mniko binada mebe non, c'est mon frère. Izoke non pas le jokil. Même pas une semaine moto ya tawe ngo mjini ulio. Tawe ngo hanokaya kati ho nabo ngabwandu wa confirma ukaya ngeiho. Ngabwandu wa mjini nzima wa muona. Kwa jahuona da wenaye sha wa muono ukaya ngeiho. Yabuluka hujamba kutida wenaye wamuko na uamini. Et pourquoi manawe ya husama bumjomba? Pourquoi question vous posez? Zabanga manawe humane sahil. Aukaya mwana kajajusa mamana me pour rien. Ntujua humambrasi. Comment? Tu as fait comment ta langue pour la démoraliser ou désactiver l'esprit? Komeaje, fanya ndogo hili. Yohani mwanadamu ya ujawelewa. Non. Zindogo zaibu. Watukufu. Na evite ze hitima. Wide mwana mshohahe. C'est vrai, nzazamba kabotura hakaudungana dina yoroha. Wede mwana mahangu. Mais c'est normal. Ngujuku kana fikira hindi ya dodwani mwana mahai. Jamais. Mwana mahai. Wambebe mzima mzazi mzima ya mrega ujaunu maga ya mnika makirtas. Abasari zamba uya lom siruni. Da yene mwana mshahuka wango wadzima. Yewo hajo vive jina wakati yambia mzaza. Ukaya tonton, il me manque, je vais l'avoir, il faut qu'il vienne. C'est obligé, il faut qu'il vienne. Et pourquoi pourquoi t'es agité comme ça? Ah ben maman, c'est mon mec. Makati mjomba kaudubali mwana mshahi uroha. E haka umbala hweda loteli. E haka humfanya. E hamone sahili. E haka umgateje. Finalement ye moto waye. Sinyangu kajanjia tahamu lebron, kajanjia tahamu bagamina hazi. Ikaubidi mjomba ya deplasi, ya lawihu, ya César Marseille ya Djabak, ya rense hazi ya okazi ndogo zirisao, ya onese famille, ya ukaya, je suis pas avec, et j'ai jamais il a fait quelque chose, sham mjomba haba kumsiruni, hahara ya usia. Ya buheni mrungu ya ukaya, mjomba hasa havurani asmako, ya mwana msheba ya havurani asmako, mjomba ngwanzu mwana mshe, shawallah. Eske ngojoka uoze umlole? Eske ngojoka uhunda funamna ya usubuti umite? Gojuka usubuti nugo hamadi zuwa bego zifanyo? Gojuka usubuti nugo hamadi zuwa uziangaje uzifanye? Yala tuwe, ye dunia ngojo hulani, ye ngojoka umrenga mklawe mwenzanyu, kaka mparo jone hani wakomori, mfanye vya hanyu. Izole ziliba za mzaza yaka uhulenga uja unufaransa. Uja urenge manahe utlawe. Uyeshida wina umsironi. Nonga mjo angalia muzise kabata kamuru ya palo nada mina hewa laka ja palo johangu n'importe quoi. Ujombala ujohaho malani wali wakomori wahujua umle mjimzima. Wahurambua ujombala ujayo kujajupa ujombala ujayo. Sule certain. Sha ewa habaki zabari. Hindi harenge mna nyumba. Hajirenge mna nyumba. Humtaisha loteli. Humrege mna nyumba. Allahu alam. Bumjo. Yekati kandawe njosa zangu Marseille. Njenke karibu nefami. Nwambia ukaya mtuju wa zabari. Uwe ya tlau hau ya nsama. Shimana njapa mfanya mbanongo. Sha emana ufanyo heli lobo mjomba. Dawe ikawo ye mwana mshahaho. Swiri ngawe na wamrenda. Yuhaini mruka tsidaba. Katsimalaba. Garele wao. Ya ukangizo ngawe na wamfanya. Karna hamba nigambi. No. Humone sanogo ya tsuparoziona. Ezi nrugo hinri. Ye Burundi. Ye mkomeyo. Je sais pas. Mwenyezi Mungu na hifadhi. Yali hifadhi. Haukangara amino ya ukaya. Zinrongo za wona haya. Unupulivu sheu. Inu aibu. Gejo uhuyela. Hauka kutsure konese. Kutsura mbua. Ya ukaya mwana ya zalaru mwetinu. Uwe deja ngujono mzungu. Sasupura mgono kayo mafiti. No wana zalaru mwetinu. Baike cousin haba non. T'es mon cousin. Je ne suis pas marié avec toi. Au quoi de hésiter? Ou à Nazala Mwetinu, et qu'un cousin ou considère famille. Ou doit qu'il nous famille, ou quoi de accepte. Chawe, quand tu dois les hommes du Mamonis, ou à comment ou à Tokof. Garandia ou yé cinéma.
na retse hazi fantomu ya hai ya sezahe Marseille ya jaketi wazima da ene mwanamshwa warendrazi wafikiri hate mwanamshwa mwanawe ya sezahe Marseille hauka yemana ya jomjini kaongawe hauka ngwanzo ya dohuona yemana ya jomjini kaongawe ya ke tranquille ya baba saka hula wa ho seza husule sata ujo saza hauka yemana wo habange ama mjufumu emana wo ngi ama mjufumu katina mri ya mfikiri yecho tsidawe katina mri ya mwana yecho tsindawe sha mais c'est antu banda we mjomba hai c'est antu banda we mjomba hai kawe kujaka mjomba ça va sha we mjomba yengo tsatsazo jusqu'à quand yehu mfanya confiance na ijuko kwa mahala ni moto yali yoka kutsumrenga wadomla iyo ndio da confiance uhanyungwa jakahanzaru wa Sullivan o wakati wanabi hadis baada moto hakawa yusemen wanabi abotira tsizambe kama kini lilinde bangu johuja deuxième semaine wanipara siwambia na mtulimba vitena troisième semaine on n'a pas le choix obligatoire les zambi beka hurishia gejo mkinishi hautushehi eka hurishia gejo mkinishi akili huje bo mjomba eka hurishia gejo mkinishi ujirande compte ya ukaya inua aibu dioni lao tile shahangu iyo ndio sawa kahulala ni mwanamsha eka hulala ni mwana wa hema na mshahaho wambaba mzima ndio sawa kahulala ni mwanamsha hao wazalwa naye bahila mwa ya kile huje usizie mna hazwa mafitsi huo ya makiltasi yao wanashahudu hunika wanashahudu hutaishia gawa ihongo fanyo hazi fanya maudu hawa ushawo ujivurize Marseille mtozaho Marseille jokele ni mwanamsha mrefikira mrendrazi utahenam na upare mwanamsha ya je sur place jomambia ukaya mtina ujwa hulola mimi tontoaho kazina ukiri usilamu haraza religieux haraza kabati ngujo ko permette mimi mjombaho ni hulole yekaho parula la donaye utahe tauba utahe maghfira utahe namna e mwana we yakilba iyo kitsungo nyango iyo kitsungo nyango yabonga mhabi ukaya hewe utibakiho anibuja ihuyele wangu kwa tuzijua shanga wangu wazijua wakaupara mzaza ho wamambi ukaya asheri mwono hunu hauka mzaza ho nguju wanadamu waloyo wanadamu wa mkumfirme ukaya riwone mwanaho hunu shaka jamona na mjombahe yekutuona haya ndugu hamadizo wanadamu waloyo wajuka udutu kama uwe mjomba gorongoma na mwanamshe nizimgu narpone shari subhanallah gojo hunga makalibo shwambi ukaya wahinga ukao yudi hazi hao wanesha hao kuna una kazi ndongo ikao zabidi zamba wanwa zilane bwana weya njiankili vane mwanamshi wonge moto mtitege na 19 shange na ujufu mohitswani ge perturbe esprit yabo yetisa wana mjomba wika hutimizi age huleleshe ha Komor hujahunu huonozi galeri za Komor ngojwe fasilia ayibu ngojwe hando gosko ulisa mais le cœur passe ma kalboshi wa Kikongo signalé direct nezi munalpune shari shahima fantomu ni mapirati ni makaliboshi wa jihati watuna mbanku uona haya dojua kawede mwanamsha yekahu mtsulia zengu wallahi nyezi nguha hulani ekahu paro mtsulia zengu demane motu yankili ya menya yankili tsonjima yankili zoloni ya juha ya pete ya rentso msomo ya bakatwanza some ya hudunga ujo msiruni ya jaya bakiho ya honda abo wa monesa ingo ikao ya tuparuziona haukaye kaguje kwa monesa ngo ikao ya tuparuziona wallahi kaja jua ya hudunge kaja jua ya kafiju kaja jua ya rungoze mzazae naye j'aime mon tonton gani mwanzo tonton mtsanza mutotsi naye c'est pas mon tonton gani mwanzo yala tuif watukufu Randi sa sevringa lutter aux embizi changer. Gawara jomba kazi tu change, c'est votre problème. Gabuzi change, on gawa elewa o haukanga si wenji gawa twelewa. Gawonyi makalibo shika kama paro jwelewa. Gawonyi ka kama usha izuramba gamjona ze sura zako mli détester. Moi ça me bat les couilles parce que nyone damu ka kama tsonata haya. Intilongo ilunyangu. Mwanamshaho ya jisakrifie, ya udeplace,
uje hunu Faransa ya hurenge ya hule makirtasi uje uende hata urenge mwana finalement tuwe mwana hudunge hajago mjinu yeshio 3 semaines haranso msomo katsusuvo msomo ye mwana katujisa mzaza telefoni ha changer hata telefoni ketsu sone ketsu kil mzazi ufanya plainte ngejombe mwana wenge majeur e mwana uhatimizi age yetsamfera hanyu karna ujwa umtsa hauka mwana ulona kilia watukufu zinzourisa na rekonese juu habo mjomba usezaho Marseille ujoba kidaone mwana mshwa mrengazi ye mwana wo ya rejei zerongozi nimtsahe solution ile mwana wo yahudi waze yatihuko fikirani bawe mjomba hai mwanyanya mzaza hai wambaba mzima mzaze mzima yo aibu ya mji yo aibu ya fami yo ya aibu ya nti. Ce qui est pur, c'est ça le problème. Haukaya woman azalwa hunu kana ukaudziha hata. Ikausahula lanai. Ikausahumtushe Burundi. Ikausahumfanya ndongo harme Burundi ya. Yawe deja husaumenye esprit. Katsuona ngozili sao. Katsuona ngozondo nai. Izo yaona o tonton. Tonton, mon mec. Aibu. Yezi muna niki khatima njima. Yali nike mwisomo ima. Lila wo hudu. Liwo mgugoda honi ngoni mwana mshwahahe. Habia zale dufi. Hasasanya le dufi. Manede mungu njiwa kifikirambi. Tukakawa imanzani. Hauringirisa. Shadi mwana mshwahao. Haukanga muamini ya ukaya wedu wafanya ze avance. Njomba wedu wafanya ze avance. Yemane mwana mshaho ya huona kawe mlumme. Ya husama ya bangu hanzo. Dabo kumbali ya uroha. Dabo mkwenda mumbuli mhuli ya zingu. Dabo kumle jezize mato. Dabo kumrongoza d'une manière olewa ya umdrage. Dabo avouer ze sentima zaho soni mai. Ijihunga mwana mshaho ya kini menyeha. J'aime personne que toi tonton. Wende ni hanza ubo tonton. Guanzo tonto kalboshi. Manyanya mzazao. Yode manano na ukaya wende wamenye mwana we esprit. Shaika obiduka uone yo ulisa. Yo unukanai. Gamuhambiyo. La wemsurunuli yo ujeza ho Marseille. Ye mwana uwe ya sezai. Haukaika husiza ho wallahi ngujo huja. Wallahi ngujo sazai. Shatu la semeni. Mwana uloda honi ya klabu hoda. Honi bangu anzo mjomba hahe finalement ngo mjini uliyo ngwambo kuja paro mwana nyezi muna riponesha kuja paro mwana ya matu yao gwanzori hadaye na bubu ya kahuni hafilisha mzazahe banda gena bezo yao hatsudo hupara mundu hadiso telefoni haye nsiba urisa wa unazirisa wa mrubani hao nyezi muna riponesha hali finalement ngo msiru ni ganyi mji mzima ngwambo ukaya kuja paro mwana mbabano Gonzura dama balisinga simagaya. Botura wallahi botura mu japaro mbona mchujo abantu yadi rata cinema. Rata cinema. Rujukaga mwana da monji kwa na ujiba bo zamba ubanda wa udu wakanti wanzua dole wanana soha. Nyesi mbuna pwene shari. Epwene jukaza nuhambi. Gamwambio mwana mshoha. Ukaya zino kujazanza kujaka uhansi ka urenge mwana maho hujahun ujujarange mwana ho wa mzaya na udi mwana maho mbebe mzimzimzim kana rohonku utije huji wa hahamu kujangamiza hahamu baye ujutswandawe izo rongo za utabisha gamuhelewa yo aibu gamuhelewa izo ngazi utabisha ngamuhelewa sha Nyezi muna hunike maru kwamba subra. Nyezi muna hunike maru kwamba subra. Ye mwana uone mwana maho watijua hutsongo hure mwani avese. Ye mwana uone mwana maho watijua hutsongo hulati ankili. Muhammad Samir, c'est pas facile. Mwana mshohangu. Gamu huniko conseil tant que ton petit frère Tiram. Kanaruhoku. Utijangamize. Utijiwe,
utijirande naye kama kinwambe alhamdulillah haukaya abango to mwana maho haruma tambo abango to mwana maho haruma ujiro wa maisha mwana manyu mzima ikaunganye naye haja kauha harenge mwana mshwahe mwana hajua hatla wangu msiru ni ho mjomba yaliyo mjomba ngu hano kaye mwana kati c'est vrai ngu hano pourquoi ye mwana yamba katwanza mluto tida ubo mjomba umonesa ndogo hili mfanya ndogo hili hata ya puse mwana yatla hunu Marseille ya jom jini uliyo ngo wambo kati kutida ina yo kujamona esha tsonge mwana we ya husama hindi yede mana njuhamba bu mwana mshahangu swalize swala zahaja Mwenyezi Mungu ahunike usubirifu Mwenyezi Mungu ahunike rohonku uhimidi wambe bo Mwenyezi Mungu zinu zanjilia hawezi zani hunga zinu nja zanza tsinenge mwana mangu ujabana ili jerfanye maisha ili jeni mwanese mahaba na nyanzo mwana mahangu tsoi harange mwana hambala hendeza tsoi harange mwana katsunea mwana hamsama bo Mwenyezi Mungu nike usubirifu na imani ntione ntishie ntijiwe ntijirande nayi haukaya ndugu hamadizo wongo ujijiranda nayi watoto wangu pia muhadisi damina ye pour la soulager jitranquilize utijangamize seveyo aibu yo urisa shatsahat Mwenyezi Mungu ahunike imani inji watukufu. J'arrête là parce que ça fait mal. Sinyangwe mzazi wei Mwenyezi Mungu amnike subira hauka wakati kao hazamba ambapo twira utitsa mwezi hufa butule tikairi na jiwana hafa butule ingyo na mana hili nikanemuo ye mwana mahangu na mrenga hula ujahunu ya rengi mwana hangu nedi mwana mahangu mbebe mzima mzaze mzima ya rengi mwana ya mle vanu ya bohamli mzazamba ntina justification kahalala naye sharangu ye mwana ya msama yamba ukaya tontona sihe Marseille ye ka tonton kadjasa Marseille je peux pas accepter il faut qu'il descende. Finalement, c'est mon mec, c'est ton mec, votre tonton. Finalement, même une semaine, il y a du et pendant 3 semaines, na yemgondo likoli, haranse likoli, katsuoneha, ha change numéro, njombangu paro, katsu guamuka katsujua, na gabwandu mjiniho, waonema na mshewo, ulo mjiniho. Yezi mguna mnike usubirifu. Botwila komanjo ka uvive, botwila yuahibu, tikairi na jiwa taba wallah, yeka hujiwa. Mwenyezi Mungu johu anvibu, kuna kauhunda hata faida kabuli nijuka hode choti anvabu, utijangamizi bagu jonda wale hasara. Mwenyezi Mungu jonda yoti foti yaho, wakati kahu gujamwambi mwana maho ya mregi. Yoti foti yaho, wakati kahu gujakubali mwana hu mwana mshi ya rege mwana maho. Yabo jitranquilize, haukaika hujiwa, huwasuli kaburini, wallah. Rangu wakati jo ujiwa, ngojo ishambulio, na adhabu. Wendi waduna ukaya ngio trotar, kuna ujo uruvewa hunduniani, njo utsahe mafira, utijiwe bu mwana mshahangu, utijiwe bu mwana mshahangu, calme-toi, himidia Mwenyezi Mungu, uomba wenjeze imani, uomba wenjeze imani, yode mana jo hambia bu cinéma. Descends à Marseille, viens chercher une solution dévastatrice. Nso jihani yosume mwana mshaha, nso zilani yosume mwana mshaha, nso ulile yosume mwana mshaha, nso ni mwana mshaha ya jaureje. Okeka hureje Marseille, umambia ukaya, ntina ujomsiruniho, imana emoto wangu josia. Akwa wode jange mjufumo, katsona katsushia, ngujoreje ya jahwangalu. Watukof, ces messages, parce que ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait mal au cœur. C'est pas un message que je vais vraiment trouver le courage de dire. Au muhimu, le Mwenyezi Mungu unikie mzade uo subra, ya mrengeze roho, ya mtulize roho, ya tijiwe, ya jenda la hasara, wakati kao, ya bidia one haya zamando, de mwanamahe. C'est lui qui peut avoir honte. Tu peux avoir honte de prendre la fille de ta soeur, ta propre soeur, de la considérer comme une femme, de la considérer comme une femme. Désolé,
Désolé. Boum.